କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କାକଟପୁର ରହ ଟିକେ ଏଠି ପାଟି କାକଟପୁର କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ? କାହିଁ କ'ଣ ହଉଛି କି ତୋର? ଝାଡ଼ା ହଉଛି? ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଚେକ୍ କଲେ? ଚେକ୍ କଲେ କୋଉଠି ଚେକ୍ କଲେ? ଦେଖି କୋଉଠି ଚେକ୍ କଲେ? ଦେଖି କେମିତି ଚେକ୍ କଲେ? କୋଉଠି ଚେକ୍ କଲେ? ଓ ଏଇଠିକି କ'ଣ କହିଲେ ଚେକ୍ କରିକିରି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି? ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ବସିକିରି ବସେଇ କଥାଟା ବସିକିରି କହିଲେ କ'ଣ ହବନି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେ ବୋଲି କହିଲେ? ଓହୋ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକିରି ଆସିଲୁ? କ'ଣ ନେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକିରି ଆଇଛୁ? ଆରେ ଦେଖା ବାବା କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆଇଛୁ? ଦେଖି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? ଦେଖି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଡ଼ିକି ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖେ କ'ଣ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ କ'ଣଟା ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣୁ ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠିକି ବସୁନୁ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପରେ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ପେଟରେ? ତମ ପେଟକୁ କାହିଁ ଏତେ ଖରାପ କରୁଛ? ପେଟ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଇକିରି ପେଟଟା ଖରାପ କାହିଁକିରି କରୁଛ ତମେ? ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ପଢ଼ୁନ? ଏଇଟା ବି ଖାଦ୍ୟ ପରେ? ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖୋଲିକି ଦେଖ ମତେ ପଢ଼ି ଆସେନି, ତମେ ପଢ଼। এইটা ବି ଖାଦ୍ୟ ପରେ? ଖୋଲୁନି କ'ଣ ଖୋଲି ଆସୁନି ବା? କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଏଇଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ବା ଲେଖା ହେଇଛି କହୁଛ? ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ? ସବୁ ଔଷଧ ତମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ। এইটা এইটা খালি পেটে, এইটা হচ্ছে খাইবা পরে, এইটা भी খাইবা পরে, এইটা भी খাইবা পরে, এইটা भी খাইবা পরে। আর কোন লেখা হয়েছে? কোন পড়িলনি এটি? কোন লেখা হয়েছে? হ্যাঁ কোন লেখা হয়েছে বা? ও লেখা হয়েছে। গଧ পড়ি আসুনি। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ଆଉ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଚେକ୍ କରିଲେ? ଖାଲି ଚେକ୍ କଲେ ଆଉ କିଛି କଲେନି? କାହିଁକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେନି? ଏ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି କି? କାହିଁ ଏତେ ଖାଉଛ? ପେଟ ଖରାପ କରୁଛ? ସେଇଠି କ'ଣ ହଁ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଡ଼ିଗଲା ନେଇକି ଆସ। ଜରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନେଇକି ଆସ, ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସ। ହାତ ପାଇବି ନିଜେ ପକଡ଼ ନେଇକି ଆସ। ନିଜେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରଖ। କ'ଣ ନାହିଁ? ନିଜେ ରଖ। ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜରି ଭିତରେ ସବୁ ରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ।
उड़ीगला उड़ीगला उड़ा जरी उड़ीगला जरी उड़ीगला जरी उड़ीगला अब पढ़ू अरे कौन लिखा है पढ़ तेमें डाक्टर लिखिं कौन कागज रे तेमें टे पढ़ी शुण तुम एपटे एपटे कैमरा आगे मैं खोलूनी हम यूट्यूबर फैमिली की सब जनाओ है ना मामा खोल नहीं 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 यूट्यूबर फैमिली की तुम शुणुन कौन सब ये कर मैंने लिखाई मुझे खोली दूँगी ना मैं खोली ना टिके और तुम यूट्यूब एपटे कैमरा कैमरा आगे कह कौन लिखाई यूट्यूबर फैमिली की तुम जनाओ सब कौन लिखाई जाइल मेडिकल जना सब एमते ओ लिखाइची अ लिखाई और डाक्तर अ लिखी हां अब अ लिखाई किसी गध कौन बा जापारुनी मु ओ बी सी डी एफ जी और डॉक्टर ये लिखिं हां हाँ ठीक है एगो औषध कौन औषध देखी नहीं नहीं मु औषध देखी सारी खोलवा किसी दरकार नहीं देखिन देखे हाँ देखे दब देखे देखाओ से सीधा एम धरिकी देखाओ धरिकी एम देखाओ हाँ खोलवा किसी दरकार नहीं अरे अरे खोल अरे गोबान एत पाला खोलती मुझे पागल कोई देबू मु पागल कर दूँगी हमने पैसा खाली लाइक करे बता क्या अच्छा बाय बाय चिचा बाय